Phasi bami la ebenkomazi parliament sibonile emuva niba nembhikisho besifisa kwathi ukuthi bahlonishe ukuthi lo mbhikisho ngempela bahlali Nansi, iTongwa, isikumani lama plaza lamathathu lesinawo or akhona lamanye layifola ngawadi but kwanyalo sameshini le 3 sicela ukuthi sibambisane necommunity yalawo ama village labahlala khona labantu sisato apply amamashi bakubita kusipheceleti it's a minimum wage. Yes. Imali okumele izuzwe ngomsebenzi uma sebenza emaplazini, uma sebenza etindlini, uma sebenza emafemini. Labe qhamuka sibonelo nje. Commander, morning. Ngibingelele babukele emakhaya. Libito lami ngemuzi wakhe ePibo. Commander, morning. Ibito lami ngumoses wakamabuza ifanda enkomazi parliament. Commander morning lokhuluma ngopresident wenkomazi parliament. Commander morning. Baphasi bami la ebenkomazi parliament sibonile emuva niba nembhikisho besifisa kwathi ukuthi bahlonishe ukuthi lo mbhikisho bowani. Ngafishane nje Commander morning. Njengelisiko la ekhaya mase siCommander morning igreeting yethu la ekhaya konkomazi parliament injongo yale march besinayo kakhulu ukuthi sibuke ukuthi sikhale ngalokuthi labetitolo labakhona locally eTonga nemaphethelo nenkomazi nemaphethelo leli lidwa kumasipala wethu wasenkomazi banawo yini maphepha labagwinyata kuhlala kuleli live baphize babe nawo yini maphepha labagwinyata ukuthi babe nato titolo kule live na sibuke futhi nabo dzadzewethu labasebenza kule titolo ingabe banawo maphepha lafanele ukuthi bangacasheka lapha etitolo basebenze na siphinze sibuke ukuthi ingabe baholeleka kahle na njengokomthetho welive ukuthi umuntu uma kasebenza esitolo kufanele athole izuzo letside uma asebenza futhi ebejardini noma ekhaya uthola lokuthi ingabe bayakwenza nalabe qhamuka na la kungibo basiranela lamabhizinisi lamancane lasinawo la emakhaya. Commander morning.